салом алайкум дӯстон бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо ба хайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо фигурни паталокаи бародаро бисёриёт савол дода буданд. Дар навори пешда, дар навори навпартофтагии пешдамон бисёриёт савол дода буданд ки байнои ҳамин профила намешавад 60 сантиметр партоем ё ки 30 сантиметр 35 сантиметр партоем. бародаро, ман хостам дар саволи шумо ответ будам. این پروفیل ما 40 سانتیمتری میپرتم باینوشا. اگر 40 سانتیمتری پرتوی 4 دونه پروفیل یک گیپس دا توغری میگیره. با یک 20 40 سانتیمتری پرتوی یا مقصد توغری میگیره 4 دونه پروفیل. هنا 40 80 یک 20 4 پروفیل 4 پروفیل دا سنترش دا میویا. اگر 60 پرتوی 60 دا هم توغری میگیره و 60 پروسه باینش کشودی بعد میویا. هنا 35 پرتوی یا 30 پرتوی توغری نمیگیره برادرو. با خاطر که 35 پرتوی یا 30 پرتوی سنتی پروفیل دا مقصد سنتی پروفیل دا گیپس توغری نمیگیره. بعدا با یا لیشین راسخوت دیگه میشه یا دونه دیگه زیادی راسخوت میکنی با استیک دا میزنی که گیپس رو توغری بگیرش بهش. اسکوش اینا برادروی خونه رم پلاشتکه مایش زدیم بود که این پروفیلش حاضر در قسم چیلک زنیم. Aytanan devol ina bardaro 40 سانتیمتر من پرتوفتگیم یا پروفیل دیگه برکی پرتوفتگیم اونا بلودا پروفیل برکی پرتوفتم 6 سانتیمتر направляющий را ай уровни якмги поёнат адметка мондагим 6 сантиметр фуровардагим ҳозир ин тарафша задам ина у тарафшо наметова ина профила бараки партофтагим бани памиш. ҳоз профилша мезанам, тайёр мекунам, вакруг тайёр мекунам, фигураи хонам, фигураи навай, беҳтарин фигура иншаалло пешкаши шумо мегардонам. Дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем бародаро. бисёриёт расходи ҳами паталока як хона дар чанд хел расход мешавад. бисёриёт савол медодем бародаро. дар як хонаи 6 ба 3 32 дона профил расход мешавад. 14 дона направляющий фигура бизани. агар фигураи лентадор, фигураи белента бизани бародаро 6 дона направляющий 6 та ё ки 10 дона направляющий расход мешавад. зависит фигура мекунад. 6 то 10 дона направляющий расход мешавад. фигура чӣ намуде бизани назани 32 дона профил расход мешавад. чӣ намуде ки бизани иншаалло бо навораи оянда да фигураи беҳтарина пешкаши шумо мегардонам. дастгира фаромӯш намекунем, лайкҳоро мемонем ва дар канал обуна мешавем. видеоро дар имо ватсап падилиса мекунем. ина бародаро фигураи задагии мо полни фигура зем буд ки фугениш задем. ана иҷа галаген меоя у параи даврадам фигураша галаген меоя. ҳардиё свети сиёҳ мешавад. қай давра байниш сафед мешавад, кругам сиёҳ мешавад. неки ҳозир то ҳамиҷаша даговор кардаги будем. ина фигура зем буд ки фугениша зем у галоко у светко ҳамара задем буд ки то амини точкаи даговор кардаги мона. ана далши хай вазъияти хонадор тоғри шавад сумсангиш мақсад баъд бо краска мекунем танаи деволора шпакиловка паталок шпакиловка бозани ранг панг ҳама фигурора баъдан тоғри мекунем. ҳозир бародаро ба чӣ хотир ман симои галагена ҷои галагена шикоф кардагӣ нестам. сабабаш ҳамея ки вақташ дар электрик ана барои прасои паталок монтаж кардагӣ то қая сим дурӯст карда баровардагӣ буд. сим барои галагенора баровардагӣ набуд. ба ҳамин хотир оли мо шикоф накем монтаж кардем галагенора ба оҷа ба коробкара бурдагием. агар одам биёва штра бит куна як электрик гапша бигира штра бит куна я сими дигая я выключатели дига биёра ба танаи ира баъдан мо метавонем ки галагенора вакруг шикоф кунем. баъд галагена ленташа мақсад бичаспонем. касоне дар маҳқули ҳам ремонтҳо метавонанд дар номерои болои экран мондагӣ бинависонанд. нашоти нарх наво суҳбат мекунем. ва касоне ки мехоҳанд ремонт кардана айюдаш намебироянд метавонанд бинависонанд дар ватсап имо бо советам метавонем тарзи кор кард ҳамаша. ва дастгира фаромӯш намекунем бародаро. лайкҳоро мемонем ва касоне ки меҳмонем дар канал обуна мешем ва ҳамин видеои моро дар имо ватсап падилиса кунем беҳтарин мешавад. ва худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад то навораи ояндаи Сафархон ТВ ра.